Hello viewers, I am Sushma Naosekpam. I wish you a very happy day. Mayam pumna mukpu taramna okchabaga loinana khurumjari. As usual, today I'll be presenting you some clips of a film which is ready for 2019, along with some film clips which are being ready for the release. Okay, now let's have a look. Hi ma'am, handak akoigi warning Chingkhei release tawdore masi ai haingai leidra nungai maramdi warning Chingkhei haiba film jida akoina wagiba akoi Kangla films ki oina akoi team na wagiba chenba chongba da Ajit adudagi leiriba akoi ma'am jina wajagiba adugi photo handak ta nongna release tawrne na haiba jida masi khangde mi tai dati khangde agudadi yap jina nungai Release taunaba sem saba pumloi lorba film singni manungda Kangla Films Manipur gi Warning Chingkhei hariba film asisu amane Adi maduda phuna gi chaina gi ba mayam adu mayam da babok da thoga yengani khanbada angde dogi madik nuaire adubu awaba ju dum yawgi madu awaba yawgi habasi mase film release tawne ha kadadi loi kaw thokare action Baik. Pan bro. Pan bro. Mana mi som dah. Yeah. Koigi main oina koigi Ajit mana direction pi bani ma masa maksu koigi fight poiro ama poiro masa makse koina hana tawdringe mamangda Ajit sine yamna di wo wajaba haidi ma masa maksu stand toxin ba Ajit se atogi madik film jida wajagi adugi akoigi Kangla films ki leiriba akoigi Kangla films ki proprietor mas akoi whole punaba loina pul le haraga film je tumai toroga namgiba film ne adu film je metam sauna kitang leirure adu hata release toren ta habs de idea atogi madik ngai ai hauji Warning Chingkhei hariba film asida kumliba maruaiba artist singgi Idhou, Sushmita, Denny, Ratan lai, Kokphai, Sophia loinana Romola asina singbani Warning Chingkhei film je yamdi kuire adubu losilani release to orne ha ko je ai thamoi yam nungai bam fawe film je ai na thengna ba awaba amasung nungai ba khardang thamjage nungai ba hargadi yamti nungai gre haibdi film je karma film no haimtamda action film ni action film je ai gidi ko ai digi pamjaba film ni ko do koi director ju koi da Ajit Ningthouja na oibiba aduge producer ju yam lingrau Manipur gi digital film da yan ana putokpi gi ba koi tamu prem na produce to birga film je putokpi gi ne Warning Chingkhei hariba film asigi credit line da makeup da Bicha Chanchan doinana story da Harish aduga cinematographers na Mohon Kangla Yam tina nungai gi kai gino ha ganda akoi film sigi akoi gi member hai tare akoi member sing ju loina naha nga ta oiba ko aduna akoi kitang solak pa action film ni na sok pa jam yawi akoi stuntman ju yaw di senga Warning Chingkhei hariba film asigi producer na Premjit Naoroibam aduga director na Ajit Ningthouja ni hey nego Sokpa kotpa farset matam sana piba ko pa yawgi thamoi sing nungai taba harga di ai producer nungai no sai dum sing aje film se yang kui namgi base sim dei thamoi song nungai ti ai gri ta ai gi taw gandi Kokphai harga ju khangai ba ibani sang dana gri ta ga film se hujik loidi loisalle tabiro doctor anouba mahau ama
ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ मरुवनीसे अहल सिद सिजन होन थारै Kangla films की हंदक नौना पुथोकदर फिल्म वार्निंग चिंखै हाइरिबा फिल्म असी अखोई यामना मतम चंगना हाइतारे अखोइना मसी मतम चंगबदि नते फिल्म सि नंबदा सुमनगी नुमि 15 खक अखोई फिल्म शूटिंग असी तौरगा अयाम्बा फिल्म लोइना डायलॉग की सरुक लोइरगा सुमनगी इसे मखक नंबर वाट होबनी अदुबु करिगुंबा खुदोंग चादबा खरदगी हाइरिबा फिल्म असी ngasi फावबो मियामदा उत्पा ngamjadana laki अदुबु हाइरिबा फिल्म असी अखोई अजित निंगथौजाना डायरेक्शन पीबा फिल्म नि कैमरा मपुने चलसे लाओ चाहिए खोयाना बदो आई पाम खरा खरा की हलो मरुगा दो सचर उसिलो कापथो मरो मधुदी आदे मधुदी अफंग थौना ने कापथो खरादी अखोइना तौरिबा डिमांड थी हाइरिबा फिल्म असिगी प्रोड्यूसर से आइगी नाउ नामायरपम चिंखै अमदी आई सामक अखोई पुन्ना प्रोड्यूस तौबने आइना मसिदा थमजनिंगबदी मणिपुर फिल्म अमा नम मतमदा ngasi प्रोड्यूसर सिंगना थेंगनारिबा प्रॉब्लम सिंग असि मरुइना फिल्म अमा आर्टिस्ट सिंग सि शेड्यूल लो मतमदा अखोई आर्टिस्ट सि मसिंग यामदबनिना यामना टाइट ओइना अखोई शेड्यूल सि फंगबा अद निंखा तमना फिल्म सि नंबगी खुदोंग चाबसि अयाम प्रोडक्शन हाउस सिंग सिना फंगनते मरम मदुना अखोइना फिल्म सि नंब मतमदा फंगलिबा शेड्यूल दुगी मनुंगदा फिल्म मदु लोसिननबा टारगेट तौनदना फिल्म से हाथु हाथु नंबगी ममी अमा मनकसी मणिपुर की कोई मूवी की कैनोसिदा कन्न उरी नंग वारक के हाब्रा आई वारो हाब्रा यानी सर आई सुम हाइजे से सिकराना काप फोटो नो हा सिकराना काप के नंग काप नत्रो काप खोदना मधुगी महीने से फिल्म असिददी तसेंगना मसिदा यावरिबा ऑल द टीम की अखोई मेंबर पुनमक आर्टिस्ट डायरेक्टर मेकअप मैन तोंगान सेक्शन द लेरिबा टेक्निकल सेक्शन कैमरा की सेक्शन द लेरिबा सिंगसी कोई करेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मगी मखादा यामना कोई टारगेटिंग अमदा कोई फिल्म असि नमजकी अदुना मरम वरकांदा कोई यामना नुंगाइजबदी कोई इचन सुष्मिता से अखोई नोंगालमदाई की वर्किंग चेनब पुंग मरी मखाइदा कोई कैमरा थारगा नमकी मखोई की पिकअप असि माकी पिकअप से कोई मयुम द पुंग अनि ता मतम कोई पिकअप तौजबनी अहिंगदा अदुगा मागी फादर अमदी महाक लाकपिरगा अखोई फिल्म से अहिंगजिदा कोई मेकअप तौरकांदा अखोई नोंगालमदाई की मियाम न वर्किंग चेनब मतम असि अखोई कैमरा से थाना होना जबने अदुमक अखोई कोऑपरेशन पिबिदना अखोई थाबिखिबा हाइबदी आर्टिस्ट अमना शेड्यूल पीरगसु नोमगी मनुंगदा अखोई शेड्यूल ngasi si phangena khalagasु horen pung 12 tarakanda artist sing si lakpaga अखोई हजिकान si yamna थेंगनारे मरमदुना मदुगुंबा स्टाइल दुदा फिल्म si namagadi producer su director su अखोई की टेंशन लेरगा फिल्म si nambaniना टेंशन लेबा फिल्म हाइबसि मतु मदुगी रीजन लदु हयeng थोलपो मतमदा अखोई अदम ममी खरदि ताई वार्निंग चिंखै की फिल्म से यामना नुंगाइना नमगी हाइबा ताई तसेंगना हाइगदी अखोई अजित निंगथौजा सिना अखोई प्रोडक्शन असिदा करिगुंबा अवाबा म पीदना हाइबदी महाक मसासु एजे कंगला फिल्म टीम मोइना वर्क तौबा अदुगु महाक की नौरिंगेगी अखोई फिल्म सुइबा मलाकलिबसे समना हाइबदा पुंग ngasi शेड्यूल दा पुंग 12 दा आर्टिस्ट तुना अखोई प्रोडक्शन हाउस दा ngasi फिल्म की शेड्यूल ने लापिरगदी होरेन मेकअप तब पुंग अनि तारे माना नमदोइ होरेन पुंग मरी मखाई नुसा लेथरगदी नंब यादबनिना सुमाइना तौरक मतमदा अखोई वानाबगी प्रॉब्लम मैम से वार्निंग सिखै सिदे अमत थोक्तबा मसी अखोई अजित की सु तोंगान मागी कमान से यामना फजबा आइनि येंगजबदा आई मणिपुर की डायरेक्टर पुनमक आई पुल्लगा येंगे अदुबो अखोई की प्रोडक्शन हाउस सिगी टीम मोइनो सु लेबिबा अखोई अजित की मागी तोंगानबा मागी सुगुमलबरा प्रोडक्शन तौबदा मागी सिंदोक सिंजिनदा मसी आई तसेंगना आई की साइड तगी प्रोडक्शन हाउस की साइड तगी थागली मसीदैसिदा अखोई हाउबा चाबा चादबा मतम यानना अखोई तौरि प्रोजेक्ट तुगी तोंगानबा मसा मसा की करेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज अदुना ngasi yam thuna namgibani laibak thibadi production house da aina yamna thuna puthokpa ngamhodaba se masi gi laibak thibasi mati aigi iral ojarage adubu ngasi gi tongan ba mahaw ma soidana oigane na khanjari ba film se aidi akoi gi idhou mayam gi idhou adagi akoi gi kokphai
ꯃꯌꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏ ABC ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯎꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯥꯟꯅꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯦꯕꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ Manipurda filmmakersingna high technologies amadi high end equipment kaya sizinaduna mamigi phajaba amasung khojelgi phajabagi mahau kaya viewersingda utnaba kanna hotnari adubu hariba resolution wanglaba filmsing asigi utfamdi Manipur cinema hall singda irei leinade masina maram oiraga Manipuri filmmakersingna viewersingda piningliba mamigi amadi khonjelgi phajaba kaya adu Manipuri cinema hall singda iu uba fangde Maram asina Manipur government na district singda pangchau chaudaba apikpa matamga chanaraba hall sabibagi mathau hendokna mathau tarabani Chanbi. Baby. Aho balai bagum aroi basu lairam dravati aikhoi asi awabagi masak oiramgani maram masidani taibang palsida aho ba amasung aroi ba haidona lairam liba asumna film news update su episode asigi aroi batangka yokshilak pagaloinana miyam dagi ngasigi oina kainana baya thangni jari mathangi episode ta miyam na pamnava film gi anoba pagaloinana amuk thengnarasi okay guys, don't forget to stay tuned on the next episode. Till then, bye bye and have a good luck.